Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dah kebawa hakmat ya ketong bat belong ke Shnong Maudun ke Bakhuat ke Itanat bat ke Banwan Raburam ya ke distrik bat ke Jala Brockway ke Green Tech Foundation ke Belang ke Way ni ke Genhun ke Bajutrei Ratba Banyadai ke Maryang hakar penyotruk no pra arajar arpusan Klashimti bat beli ya ke Maudun Model Village for Environmental Stewardship hak Shnong Maudun ban poi syakan ke Shnong hab banya nya ka surok ka penyaso na lat lu mau nei ke bedang hab habok snong mau lai nong kwar kini ke jingkut jingmut jong ka dor bar snong maudun ke bahap ka dor bar area ding ye bar ke Green Tech Foundation ban pelong ya ka snong maudun gum ku wei ni snong ke khoi tam ha ka so yong constituency na lo ka deiru ka snong ke badan harut ke pung umyam Haga jimplipat ba ke Maudun Model Village for Environmental Stewardship nasa kilang do Director Earth Tree uba Sani di Mauyong ringkat langu Chairman jangka Green Tech Foundation uba H Ban Seudor Nonglang kiri kot jangka Green Tech Foundation ke Dr. Bashida Masar u Dr. H Morman uba Pinshai nega Smart Village Movement ke Kongria Suting kinomi ikmat nega dorbar area Dingye kino ilam Shnong ke Thlong ke Nong Patau ki Start Maryang bat ke belah cakot sengau bha. Kajing sedang ke negasin jam nak bentak ke dong shoshnong jok shnong maudun. Kadai ke belah sandur bha ya ke bawan pentri kami ki thong nak bentaban penek pensa bat ban yadai ke Maryang nak bentak ke jing mentohi jong ki dong shoshnong. Kuwe ni kelat ke bekring bha ke Green Tech Foundation ban shimti halade ya ke shnong maudun ke den namar ke jing penpau jong ki dong shoshnong ya ke jing it Maryang ka kol ke buram jong ki dong shoshnong bat ke jing telia pedeng ki dong shoshnong. Ke Green Tech Foundation kala kut jengmut ru balada kani ke projek kan urlong kumba kala temu ke zapai kmat ru saja ki wepat ki shnong ki bedan hapok ke jeli jong ke East Khasi Hills District. Saka wepat ke jeng temu jong ke Green Tech Foundation kelong pan pelong yang shnong maudun kum shnong ke khoi tam ke bakup ke jeng jerngam jong ke shnong ke bela ban yada kerpang bat ban sumar sukher iki ding ke sit bat ke jeng thau ki beim hapne ke mai Maryang dah kebawa hakmat dekat thong bandon jingkit kli kum geshnong kathau kumban chpin tip hang ni bagashnong maudun ke geshnong ke bangut lut iki jabo jaban nakeleng ke sor shilong bala pentut shawa khra pat ha ka wa shirpi ke bedan arsut hapung yam wala geshnong maudun dala dehi kam de geshnong ke pinmi iki jabo jaban kum ta ke Green Tech Foundation ke shim yakan ke sinjam ban shim hino haladi bat ben pelong pan ya shnong maudun ke Bakhuat bat ke Itanat tam tang ke East Khasi Hills District hindrei haga jilla bat hakri India hi barokaway kedor ba shnong maudun ringkat lang bat ke Green Tech Foundation ling ba ke Maudun Model Village for Environmental Stewardship kepada yang sengob haya bero ke bakwa berwan bam air pengat ban ringdur berwan syangkai suari hapu pur sam jong geshnong deka kerpat bat kintu ban buat renti ki kendon ki baka Maudun Model Village Management Committee klabu hakmat ke kerdap shua pindrung shapu pur sam jong geshnong Mania keren mania beliau jenggut halor ke niga kap. Ini nak mira masong kiladon ke sentiu. Lu kumintai Miss PNI India 2025. Thank you so much.
kaburom ni kong kali suplai lemda ka jeng prat lenti ka jeng jalam lenti buat ka jeng start ka jong nginom yo ban yang ka step kumang ye yang mentang atrai di sibon ki penang ya penya chakmat chatai ka program ai kuplai ning kong i ba sani kan shu ya thu ya phi lemda dei mai kan ka gat kanom yang ai ka jeng thap ti sai sen nam ta ba sani kirang basnong ki biye jongi nagi wei kui kisnong ki blay poi te ki riudon burom ki pangile khat so bahar ne ka step ko menta kuplai sibon kuplai jarngo kuplai nakar kuingi barok kuplai sibon Ini masih ada ribbon real nak sing teman. Oh, Wan ini Wan lah si sejan Wan. Sini sakmat, ana Ridwan sini sakmat. Ridwan sini. Ya betul no ini ribbon bedak beli kaki ya kan di Maudun Village Model Village for Environmental Stewardship na iba sani dari Chief Guest kami. Wei ini yang pengen pecat kami menggunakan gasi harum dalam Bat menta kumnegi ni pet ke kaban dia hapdeng jungki. Ha, priat sa te sa dua. Berat tan tu ngomai. Ha. Oh, yang butip hureh berat bet chalo. Ni ka plastik la si coba lot ni ngajin tu si ta bunya lek pun kami tu bahar. Dalam po ka senten ba dai bunda yo pun ko masuk coba dak plastik. Kamu diam. Ay, ala dia kan. Ni may betalay ng tataya kreating bet supha bet yang akat pala. Nada temian deh kasih kom. Oh, temian mana teh? Supha yang akat ni nasi supha. Lek lah kan lek tu. Oh, semuanya ada. Dia teriak tu kedua normal lah. Oh, suta salam tu. Pak kau jangan jom di tempat lah dia. Oh, kemai. Oi. Ada di
berbau pan pak. Berbau re kambo dai bun lek khoj pat. Ini lah kat kawan lom bagai berbau hiung. Dawan lo mana dai bun lek khoj nen chu lek si ngaju si hanang kelem iam na ki khon sesar lot. Kamu Pakai so singkir. Urang ala ing lot. Kai la pang pala. Tem klau tem ding. Nela tengit lot su thok miu lot. Di mei mah ka bet su sat to da sat to ben thei. Tam nga ot awai. Pakai so singkir. Pakai so sat to ben thei. Tam nga. Ani kelas kue basah sa skenten agak yang marway agak terkham turun dang nak cerah ibat hom bapentek kena dai si pria sing furah kaki ano ni ngata nak sendiri ni pentek kita yang ang kaki si hak hat tiam nak tiam ding na kata lek sa kaya le malak si pala at banyak siap nama nak lak bunak ganya bi kenang bunak toh tak ang suang abu singkir Ani, kating na kakang tip na mekaka. Sin. Dangwan tangra ta mek to trit tu. Sin. Bah. Dah clear. Bro sepa bah sudah. Khăn cloy. Ini sia ba ya ba kalok, berlian. Yang apa himes bin asak teleng baik. Nalok pen ing ding nga, pen peluk sok kaklau, dawan seyong sok kanok, la wai. Di lot daw sim. Yok prei mah. Di. Mi ada cak jam melen temelok. Tak chang na trek syok raya buat sikit. Ni, play. Badai kata orang basina ulah menjur bar ulah pa perta hau mata bar ban pelong no da ka jing yang halor ka kuat ka suba. Sudah? Halo, orang Basinang. Oi. Tidak na yan. Mana lagi? Tengah mudban ang komunite lang na ba pinbo kaway ka tendador bar step gumto ba pinkat lang bat pintay bat cinrang bangin yawan bangin nasyonete banya pensyai ban sa bo tarik pi min sawan bangin nasyonete ma. So, nanti ko sendal lagi tarik mo ba? Alam. Min masalit ang nga bangin yang nak kay ba haka at niyo tarik. Itaw ba na? Bek hindi ba ulan na limikat. Hoi tu. Kadang-kadang tiwen kebakas dan sawa. Ladai kepertas nang halakan dekat. Berkat dengar jamur pa. Kadai kadar barba, kadai kadar barbit. Pertas na o kasi. Hindi masyang freedom hoi. Te pai ba baro apa jangan ni kapor iba ilawan te kum kadak pedang subhaya pi ba apa jangan ni kapor kan bari paralang jompi te keluar je pi ba apa jangan ni si ba pin pensai sepang gane ka
jingla khoi kamba phi don ke jing thmo na ka bata ka snong ke jing te po jing po ngai ti happy bai la ka to khuble shi bon rang ba snong ba ni ju khot I je phi pa do mo ba kila yang su ha yang ni ba ngin ya wan kin ka snong jong phi te ka jing khuble ka baning kong ka le chau ble belapan la yang ni ka ne kinong snong ba ngin ya don Ang kibat ka jingong belai. Kemau itu kekentin bahang cleanliness is next to godliness. Oh, itu ka jing lek khot ki jing hikai le ne kalalang kum ka jing hikai mo. Ka jing trelang ka jonggi bat phi ba ngam kwa ba kan syukut no tang menta ka singi mo. Ndrai desai ba no do menta ka singi ngin shim khia ya la ka jong ka kam ba ngim dei shu. Kenong sa lera kata apa di sana? Suara saya kita lukis sosial. Di rumah sini. Dapat bilang minyak blok melompat. Nak kan? Ayah tu sujud ni. Ium. Untuk sini, jadi hap nong modul kapangila dalam tentang ngatri lang nado lakat soha moyangang tagasngi berpli ya ketiga yitne berwansha kashnong balai bangijit ya kashnong maudun kum kata ka model village kanon gadau ka Green Tech Foundation kalarung nganong yepi ombunashu ya ki hajar tali kishnong hakari khasi jantia ka biya ke jong ndri ka maudun ka kring ini kadi banton gadau kai kata gadau hi haman ki program haman ki jialang ngajupek phai gini khnate namar gine kindai ki lawai ngam ta kishnong maudun ane Ibala kamhe, ibala kamsan, nang ni pila ban yamino, pila ban yapoino, ikam gijam, ikna sama senrang pila ban yokhano sawai. Ndai kini ikna iklung nang ni posnong modon, nanong epi kendai kilawai nama taran kasno. Kajinglong jong kinong sungsnong hang ni modon pila yui ngamdon kamchu banang batai. Bat kadai kata kin kadau kabangila jet. Ya, kani kasnong maudon ang ni ban penlong ya kani kum ka model village. Ngidon ya katong pelayu kai ka bangile ang te haget kai ka bangila persang ban penat ri katong ka bahak kemat ngan ya tu ya pi baki breu kin yo ya kasnong maudon hakamap. Kamap jong ka jingle ko. Kamap ka banlong kanuksa na banta iway kisnong kapok kari kasi jantia. Ibaladang idon ke jingkit klik kanum don kanu ke jingke. Ngan penti kena tang ya pitang kani kawai. Nginum kulare ka benang. Mo, ke jinglong breu le se nginum la apala. Ndri ai por yang asnam. Kasnong modon nganong ya pi penjenjar sakapan penyat yu utore sange. Kinyarung kinyami bat kata kandai lupa kapliang jajung hi ngayang ne kumuchaman jong Green Tech Foundation ngayang ru kumuchaman jong maudun model village committee pila bensiat yang ay ne kam kanom dei kam kosok ban adop ya kanu kuno kasnong kam dei kam kosok kajingut kajingsa phangni kamdei shu ko pakai henrei kata barok kadi kajingya no senyang kajingya trelang bat kajingya yu i jangai lang barok ngam kam shu bakani ka project hangi po maudon kadi jong Green Tech mo pimdei ban ong bakani kadi ka project ka balale dan Green Tech ka kri gadon hangi Dr. Muraman idon hangi ba pensyai don hang ni iba pensyai le nganong epi ngada sungu hadu kata balim dadai mai nganom te ba kata kasyong modun ngadon po es kasil ai ga jing tapti ga bajam nom tajungi
Iwan yalam lingkong yang akan dikasih akan mau mensiap-senam di bangsa, mensiap-senam. Ia don meeting hangi. Mereka ini kepala tenat ke lomba, kanu kakam, kanu kejing yalang, buat kanu kejing yakran mau don ni sedang nak kejing doai. Ngibu iyo boleh kemak. Kejing sungurit, kejing tresitom, buat kejing minot dengan orang yapi. Kalau abang kentiu, ia ini isnong. Ibom patip mentah mano. Hakawi kapor dengan orang yapi. Dan sapau 6 om tangi ke distrik. Mereka sewanra kanam ya ke jela bat ya kari hero berakawai. Panganut bat penting kena ya kata. Ngai kumlei kamtame yapi basani. Limda dei mai kata gaget kanumian. Mo Baro. Ay kejing tapi bayi ni alek tolak bahan bertakas ni. Hak ni kisi kita ngadap ni song shit ni shot ni komen ni on ade kalau ade kita kasni. Ngin daya terboy ni song shit mentai so tolak boleh lihat kan. Si pangi abstom. Abang mau pentre. Kendai ini ki perlok ki jongi ki pelayawan nasi jengai. Ki kuak benyo i ya pi kadur kemat ke bapuk samriki ke bakemen bat ke bapi priang sobha. Ngin penjur kejing tapti sah sisin na bertak atri. So, pikular na mga kaway kong ginong susno. Namar kapukod yung kasngi nga nung ayapi, nga nga latataran siya ino itong kasngi ng kong. Balda kasinong kadon kang bande no ingin la siya irong ihaban let. Mo, namar ngiwan ling baka dorbar. Pilaya doon nakatok dorbar ba katok kasngi yang ni akan mau. Bat kadika jingbit, kajingray, bat kajing sim jong pi yakaray, ban siya nom siya yang i bangin wanrong ni kasinong. Pisim yakaray bisa. Kalau saya dah pekerja tak dorbar ini, tinggal ngakwa pan penken mau ya pikan ekawai. Bangi, hoi nyeladon kejing jan, kejing sepenat ya senang modon huni. Henry nginumla akum pikan orang senang mo. Hakapakut jong kasngi pikan tumi kamtam. Mo kisamla pilih mapi. Ya kae kaba ngi ngila parat lenti, ya kae kaba ngi ngila yalam kade mapi. Ilong kami ba penang penraham susu kami ban kut tang mentah baik mo lagawan ngala sisni sita yo aden nyo I plastik nyo inyo thang ni tekan sosi bhapi katne la tristom ti kami ban kut kami ban songsit tang sisni mentah sngi lain nang iladap nang ni ngene kerwit ke sat tang ma kan kut no tang jing sat mentah sngi kan nong ke jing sosi kan ni kakam ke ban peteng ngila pen baik ru ba ngalai keren yunung hikai hangi ngin sa telefon ki iko club nam tai jong ki kena school hangi kawai ngin sa jit ru kumba arngut lainut ki kena snong nangi bangin sa pha ban lay training ka ba bene haki kam pene pensa me mariang ngin sa penlong ki jing phungding endala poi ki planting season ki benai phungding hasil ter jong ni ka snong ba ngin sedang paidru ino ki longying ki ba khamduna ki ba khamjenjar bangin kershan bangin yarap bangin tei ki The model village nganong IP. The model village nganong IP. Kamli tang bangin pen internet ya kapasyabar. Ngiri ban ken mau bahaya ta. Kadai bangin sedang nalarin pai. Nadu ki pluyeng ki pelusang gijong. Bat kanie kadai ban longdo, kadai ban long snap. Mantap sidang UI tang kawai kijing tei yang tei. Nganong IP. Lada ngia baik ngia renti ngia sultanat kumnya kumbang ngilong kin sayang di Torres pensiondor hang tai kin sayang di Torres pensiondor hang ti kin sayang di Jakarta ndur ki baceti sarum bat kani kesnong modon nganong ayapi kan sawanra kumau ong mene kaburum ya kejelah nginom ya kwa ya kita ki awat nomor nganong ayapi haden sistem ijat awat kin sawan terwai pi kesnong ni ya kita lay ngila yulipa mereka burum kan ke bakrau ni burom bahaya kasnong malunong ni tip bahaya kasnong malunong ni kwa bamenta labang ya suthait nang tin selong ngadang ong mene habayawan lengkap baritu ni basani begini ki parlok ngom balai ngin explore gini ki jaka ki bahajan katne ka tourist ka potential jong ka tourist destination hangi area kadon omdon mano ba penpau berthai ba pen I berthai ya kata henry menta nakaliang jong Green Tech Foundation ngin persyangkat lah kerja
Ngakarpat ya kadorbar pelun jongka lumau nema lumbing ya makan ai kecil kersan i presiden idon hungi dak boborom ya tiba makan ai lam kecil kersan ya kasno maudun makan ai lam kecil kersan ya ka gerintek makan ai lam kecil kersan yangi lada kanika kam kasesok kalong ka successful story nangi na kasno maudun ngin replicate ya kani ningkong om sekiwi district hangi kasno pemaja bat kata nganong ay pi kanum dei keburom jongno kan dei keburom gumang ilakran itu duplicate baban mentang ni itu iba ngali ngarang perkatuni de ngan ay no yet mat batu syabis putih yaitu i artificial i duplicate baban nganum datang kam wan sus ni latang bakli bari treru ilatan itu tektivi terkomak ma teka tuga apan suk sibon ngan sa siem kenang inumba jong itu i baban te nga ano epi haka chaman jong ka modern college management committee ro na dan kam so padu wan phone ya phone sai i limla song ko ya te kata ka jing trelang bi tinga sukumen sikat de bangong epi ini ki baro kila urlong kat ka jing pumu jong i artayo de lain tayo ngia kenduk baong sedang ia kena kakam mentah kalau long punya haswau senang pemai token mau haswa bung sedang bangin pediang yo arjar arpun reu kam mensim it mariang kajongi kadai bandrong kajing it kajing kot kadai kajing mani bat kajing jantam kau boleh keburong ningkong kadu kadwai nyai subane jarang tong ini atrai ya kanu ko kam dari jingiet kemo bahaya kata hasino ngatau ngai suka banong hangi kawe ngai suka ban kerpat gi gilong kemi gilong pa lada pidon kanu kajingnya duna kajingnya bakla kajingnya tam hangi hang tai to wat yarak akan dong kesrat to wat ya bisni to wat ya pihun to wat ya kensoit nang ni natai keren da kalenti ya keren da kajingnya ya pen ilang hangta pentai kasino ngatau kajel haka imlang kasalang ngajungi menta labun stangki pihun labun stangki nong bisni kanu kanu kakam uwe udang tiu uwe udang tan uwe udang tiu uwe udang tan nginlong kita ki jai bereu dibangin sedang ai bakas nong maudun kan mong kanuksa umtang ya kajing po jing suba mereka akor keburom ketien keteliet bat kajingjan show play siajarngu namtakan kapor to ai bakan ka program gajongi kanlong ka program kebansa jingken mau mentangi dang yatit tangga do kilo dap hisna mulai teli ginyang pangin ni odai te kata kandai ka ai kaban senang tensa jingken mau kaban senang te yingi nang ni sakmat kublai tam ya iba walam iba sekretari jong kamadun model village management committee iba ritre bat baro kini ki members ibalai jong kamadun model village management committee kumusaman ngakaran hangi bato ngintray dagi jingge ngajubu ba bat ngakagerintak foundation ro ngajuhikai ki mamba kajong iba ladang ikiu ladang ihero ngiriban kemau ya kajing smurit akmat kajing tristom kajing minot bat bu ningkong yoble akmat onnum don manom no balak bantan ya bisa po progresi jangan wen ya bisa Komiti berkulai, aku beli Christmas besok, buat senang kemar besok itu bawa. Beri sibuk, jangan beri tuku, masih tak tertidur itu. Ini